ensino superior no dar membro Conselho de Administração, ao meu respeito para diretor adjunto, Inan Aman, cargo chefia Sira, Usi FDCHH, assessor Sira, ao minha diretora Manu Usi MPI, coordenador Sira, media Sira, bom dia baita voto. Uluk nanai antes hau hato hau ni liamenu bahau ni ali sira ba admi ami hato lai prosesu ne be to mai agora itatur ihane programa admi ne ami oba melhores qualificado husi município hotu ba município hotu escola ideida ita halo seleção Ahu si fevereiro to maio a minha equipa Siraba e município recolha melhores qualificados si ensino secundário escola ideia na lima depois a minha halo seleção mas be tambah critério nebe husi admi até tem kata matemática mínimo tem que 8.5 então o hira a minha regra né itania melhores qualificados sira labele prens critério então a mi hustan sira kata sebele hatumba matemática né hatumba 8.0 exame nacional então husi 480 e tal melhores qualificados nebe husi território Timor-Leste toma ita ia 50 pessoas nebe Nini valor matemática né 8.0 valete e 50 pessoas mais be husi 50 pessoas né na insanolo resin 5 sira lagosta be área né be agora redão atmi oferece baita área mecatrônica área engenharia área design ia atmi então sira karak medicina akar area selu kanto sira rezinaan então si tornou resin 5 ami halo tia teste Saudi sirene dia ko tambah husi atmi hate tem kata ema tem que mínimo ninia altura tem que 150 feto pamane tem que 155 balete então depois kami halo teste Saudi ia Hospital Nasional Guido Valadares ia 35 maka liu ba teste Saudi né então 35 né ami entrega ba Academia Teknik Mesin Industri ia Solo sira mak teste ami convida sira to ia né dia 21 de abril 2025 dia 22 sira poteste ia Comissão Função Público sira mak direita poteste ami hanesan juri ami arede ami ba observa sira mak poteste ia wahira sira poteste ia oin hat nebe ia sirania tertulis ne ia pontos hat nebe sira poteste depois dia 23 sira po entrevista Usi avaliação ba tese escrita no entrevista né sira entrega mais juri sira tautuir valor nebe asliu depois sira hili emanai sanulu resin 5 nebe sira hate tem kata sira potia matak por matak ba emanai sanulu resin 5 né depois maka entrega de pa juri ami aprova de tamane sira mak proteste idane tamane ihane hawa tedehan itebot main sanulu resin 5 ne be agora da tour ihane itebot sirane hanesan emane be dia kliu ia Timor Leste ona ne be ami atu haruka itebot sirabai iha atmi mai be antesidane hawa tarak dehan mai itehotu basaliman ba itania silencio na ilua no dinya membro sirene tambah buat tu laone tambah sirene ni larang dua
Excelência Ministro do Ensino Superior, ao ateliê vai te botira, FDCH Belelao, também ita ia Conselho de Admissão, nebe membro na Lima, ninha presidente makai tinha Excelência Engenheiro Gastão Francisco de Souza. Ami Belelao também sirnia larandua, sirnia larandia, então atividade itu também Belelao, não bele oportunidade nebe dia para tinha jovem sira nebe ia qualidade dia. Nebe mai dalam data ni tabah salimun baik tinha agora how prepara discurso que quando né oba ligu ba hami alisir ne de atuba ia atmi ne spesial basira de mas que se ne salon slimene mas how prepara buat ini ne be alat ne tuir ha ne dia kri mas kalau itu tir daru la dia mas ne tuir ha ande sampai baik quando how discurso formal sempre ao hidi liapuan tolu sempre liapuan tolu kami ina aman mos foi ene ali sira mos foi ene o media sira ene ao sempre dehan liapuan tolu ne sai representa ba dimensão tolu ne be sai naim ba raida ne primeiro dimensão primeiro maka aman poan no Espírito Santo dimensão segundo ramelau matedia no cabalake dimensão terceiro Nicolau Lobato Francisco Xavier do Amaral no Sanana Guzmão neto irhamnya biar kata dimensão tolone maka imbarai dele agaknya maka hal ini liapuan tolu ba representa dimensão tolone khusus bahani wansira ani alisira ini hal ini liapuan belajar berdoa dan bekerja belajar berdoa dan bekerja. Belajar sebagai mahasiswa atau mahasiswi, tugas utama dan terutama adalah belajar, belajar, dan belajar. Belajar untuk menjadi orang pintar, belajar untuk menjadi orang pandai dan bijaksana. Karena orang pintar belum tentu orang pandai dan bijaksana. Tetapi orang pandai dan bijaksana jelas orang pintar. Dan ami FDCH, ami ia orang bijaksana. Orang pandai dan bijaksana. Mereka ada duduk di depan kita. Saudara dan saudariku, Anda semua adalah utusan pertama dari Timor Leste yang akan menimba ilmu dan pengetahuan di Akademi Teknik Mesin Industri Surakarta, Solo. Oleh karena itu, belajarlah dengan sungguh-sungguh, karena di dalam kesungguhan akan terjelma kepintaran, kepandaian, dan kebijaksanaanmu. Aku percaya bahwa kepintaran, kepandaian, dan kebijaksanaanmu adalah masa depan dan perubahan bagi masyarakat Timor Leste. Karena yang berubah bukanlah perubahan, tetapi yang mengubah perubahan itu. Dan Anda adalah perubahan itu sendiri kalau Anda sungguh berubah. Maka kesungguhan perubahan terikrar sebagai tulang punggung bangsa dan negara Timor Leste. Liapuan Tuirmai berdoa. Berdoa adalah kekuatan bagi kita orang beriman. Dan berdoa adalah salah satu bagian dari Anda sebagai mahasiswa-mahasiswi Akademi Teknik Mesin Industri yang adalah milik Serikat Yesus. Oleh karena itu, belajar dan bekerja sambil berdoa, sebab dengan berdoa Anda akan dikuatkan. Dengan berdoa Anda terinspirasi. Dengan berdoa Anda akan mendapatkan solusi setiap masalah. Dan dengan berdoa Anda akan berdiri tegak dan gegap gempita untuk mengejar cita-cita Anda. Dengan berdoa Roh Kudus akan bekerja dalam diri Anda dan Anda akan terhibur untuk berjuang demi masa depan dan pertumbuhan ekonomi di Timor Leste. Bekerja.
bekerja adalah sebuah proses dari belajar dan berdoa. Jika Anda berdoa tetapi tidak bekerja, maka doamu kosong. Dan jika Anda belajar tetapi tidak bekerja, maka belajarmu sia-sia. Oleh karena itu, belajar, berdoa dan bekerja harus seiring dan sejalan dalam kesungguhan. Dan kesungguhan belajar, berdoa dan bekerja itu datang dari kerajinan dan ketekunan, serta inisiatif dan kreativitas yang terlilit dengan kesabaran dan ketabahan. Tetapi semuanya itu tidak segampang yang kita pikirkan dan harapkan, namun tak sesulit juga yang Anda takutkan. Oleh karena itu, belajar untuk mengerti, belajar untuk memahami, belajar untuk menjadi tangguh, dan belajar untuk menghasilkan, sehingga sigma F bukan sama dengan 0, tetapi sigma F sama dengan Timor Leste ida nebe furat no nabilan tambah iminia furat no iminia nabilan iha tempo uin. Obrigado, Barat. Dia obrigado, diretor executivo. Ebe makafo na liameno ba bolseiro siroto. Espero que tak nessa nessa motivação vida. Buka ira beta botira ba ao estudo cari estudo atronde bene contribuir beta nação do Timor Leste. Ya kita dapat lima naga tambah diretor executivo. Firma breves palavras, Kusi, representante bolseiros Timor-Leste da Indonésia, Senhora Novinência Apriliana da Costa Ximenes. Fato no viva ao fogo. Obrigado pela oportunidade. Em primeiro lugar, antes de tudo, hawakara kato haneha kruk no respeito ba Sua Excelência Senhor Engenheiro Gastão Francisco de Souza, Ministro Planeamento e Investimento Estratégico, no dar Presidente Conselho Administração FDCH, no membro permanente Cira Maghanesan, Sua Excelência Senhor José Honório da Costa Pereira Jerônimo, Ministro Ensino Superior, Ciência e Cultura. Excelentíssimo Senhor Júlio Aparício, Diretor Executivo FDCH, Excelentíssimo Senhor Rogério Inácio Chequeira Miranda Lai, Diretor Adjunto FDCH, no estrutura toma Kursi Secretariado FDCH. Bainan amang Kursi Bolseiro na Sanulu Resin Lima, no convidado Sira Hotu, inclui Hanemalu Bolseiro Sira Macau Respeito. Muito bom dia, Baita Hotu. Ulun nanay, hawakarak hato agradece wain baman maromat nebelaran luas. Tamba honya grasa no espírito, belefo biban mai itahotu, hodi bele realiza ceremonia despedida badader manek idane. Yuliu bahau, nebe hietang fiar, hodi representa honya malo bolseiro sanulu Lima, hodi bele hetan oportunidade. Hambri iha Sua Excelência Sira inan aman no convidar Sira Hotu nia oin hodi hatoo liameno. Bahau hanesan ondra no privilégio bot ida ia haunya vida moris. Tamba no kay mazina katat ida nei bele acontece baatan oan hau. Excelência no convidar Sira Hotu maghau respeito. Lihusi biban idanei, hau em nome bolseiro na Sanulu Resin Lima, hakarak hatoo amin profundo gratidão no agradecimento pleno ao governo da CIA. Neve lidera Sua Excelência Primeiro-Ministro Senhor Kairala Sanana Guzmão,
no membro governo Sirahotu, Lihusi Ministério Planeamento e Investimento Estratégico no Fundo de Desenvolvimento Capital Humano, a oportunidade osalmean nebeloke ba público, Lihusi concurso público ba bolsa por mérito FDCH MP Pinan Rihundrua Ronulu Resin 5, especial da melhor graduado Sira, Husi Escola Ensino Secundário, no Técnico Vocacional e Território Nacional, Hori Concorre. E Kusmai, Amin Sanulu Resin 5, maketan duni oportunidade idane. Tane, mais uma vez, Haulori bolseiro nem Sanulu Resin 5 nenaran, hakarak hatoo Amin obrigado wain, Ba Sua Excelência Presidente Conselho de Administração FDCH, na Sua Excelência Membro Conselho de Administração FDCH Sirahotu, e o Seu Excelentíssimo Diretor Executivo FDCH, na estrutura toma Secretariado FDCH, onde realiza Duni Programa Governo de Siaknian, e o Seu Atribuição Bolsa Estudo Miami na Instanulu Resin 5. Também investimento Miami considera Hanesan kuda fini ba futuro desenvolvimento da nação idanenia. Excelência convidado no nama Sirahotu Macau Hadomi. Ia oportunidade idanee, uan amimos hakarak hatoo amin agradecimento profundo ba família Sirahotu. Liu Inan Aman, Maun Alin, Din, Nofeton Sirahotu, Badomin Rohan Laik no incondicional Sirahotu, Nebe po ona Miami. Hatudu Lihusi, imne sacrifício, no dedicação toma Miami ni estudo, e a tempo Sira Liuba, tomai ohin lorong ne. Ami reconhece o puangkata, itabot Sira mag-airin Miami niya sucesso iha futuro. Agradeço Tebes, vai tabot Sira, também sempre hambri ia aminha sorin, ia qualquer situação nebe aminha soru no ultrapassa ona. Tane, ami considera itabot Sira hanesan, herói desconhecido ka pahlawan tampazasa. Ia sorin seluk, ami mos hakarak agradece baparte Pusat Budaya Indonesia ou PBI, nebe oferece uma formação Miami durante Semana Rua no Lorong Tolu Nyalaran, onde halo introdução Miami, com a ambiente husifati, ami atu halau estudo ba. Ikusliu, ia Sua Excelência convidado no yang aman siranya oi. Ami comprometido katat, oportunidade idanee, Miami considera hanesan nar ka responsabilidade toda ida nebetula Miami ia ami nyaleten fusi governo Timor Leste. Tanee ami se esforçoan hodi estuda makas. Atunune ami bele finaliza ami estudo ter tempo nebe termina ona. Lihusi contrato nebe ami assina o governo no Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano. Muito obrigado pela vossa atenção. Dia kirana kita rona diskurso Rusia representante bolseiros. Itu ne pasal 5 na latang para representante bolseiros. Obrigado. Tuirmai, breves palavras, Rusi representante Inanama. Bolseiro, Senhor Vitoriano da Costa, Fatim Novibam Haufo.
Obrigado pela oportunidade. Grupo Nanai, hawa karakata, haunia respeito profundo para Sua Excelência, Senhor Engenheiro Gastão Francisco de Souza, Ministro, Planeamento no Investimento Estratégico, Presidente do Conselho de Administração FDSH, no membro obviamente Sirama Canessan. Sua Excelência, Senhor José Honório da Costa Pereira Zironi, Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura. Excelentíssimo Senhor Júlio Aparício, Diretor Executivo FDSH, Excelentíssimo Senhor Rogério Inácio Sequeira Miranda Lai, Diretor Adjunto FDSH, na estrutura toma Busi Secretariado FDSH. Baina nama no usi borseiro na insanule sindima. Nomor